Fl-ewwel jum tal-kampanja elettorali, Bernard Grech kompla jikkampanja biżjed diskors diviżiv. Waqt rally li ġie organizzat ta' malajr quddiem id-Dar ċentrali, Bernard Grech li fih wera li mhux preparat u qiegħed bla proposti kien negattiv u aggressiv. Kisser Malta. F'diskors qasir nieqes mill-viżjoni, Bernard Grech kompla jsostni l-politika ta' firda b'attakki insensati. Dawn huma fabbrika tal-gideb. Dawn arma waħda biss baqalhom. Il-gideb. Fl-ewwel sigħat tal-kampanja elettorali, il-Partit Nazzjonalista der iżjed iffukat jara kif ser jiġbor il-flus milli kif ser jagħti proposti u jsostni l-familji Maltin u Għawċin. Inħeġġiġkom, iġbru flimkien mal-familji tagħkom, flimkien mal-ħbib tagħkom 500 euro u flimkien allura tkunu tajtu sem dirett biex inkunu għamilna din il-kampanja. Kellima oħra fil-Mastrelli Nazzjonalista quddiem l-istamperija qalet li Malta jixirqilha lil Bernard Grech Prim Ministru. Malta jistħoqilha Prim Ministru bħal Bernard Grech. Malta jistħoqilha lil Bernard Grech. Bħal Bernard Grech għamlet diskors negattiv u diviżiv minn partit ankrat fil-passat. Se nurhom li magħna ma jiċċajtawx. Iż-żmien fejn ngħidu lill-Gvern Laburista, your time is up!